apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agnaid kan iti balay, David. Ang mga no damay bagatina. Apay ko ma, kadakda kami lang ang matiyada ijay. Awan ni Manong Abraham, taadamot balay na ijay syudad. Saan nga tangagungot ni nanang mo? Ay nawaw, apay ko mga agungat. Nang runa kat saan tapay nagkasar? Saan tapay ang nagkasar? Ngam adda tamatan iti husto nga edad. Mukas tati ko nang. Agimpakyak na rudan inton bigat. Wen, tulungan kan to kalpasan ti trabaho. Ay na, agyaman ang launay ang. Saan ako nga parikot iti abang. Una, dakkel magtibalay mi. Asino day jay? Ni David nanang, boyfriend ko. Agnauden dito'y balay. Anyati ko nam, Erika. Ay nawaw, saan nyo anaawatan ti imbaga kaya? Saan kayo matatulang kat? Tinaawata kat pag naudam tinobyom dito'y balay. Kasta nga rood nanang. Apay mait adi mo impakaabukan yak tapno amok mait. Basta inyawid mo mutlat ta dito'y balayan. Siya kun tinagdesisyon para kada kayo nanang. Ay unay kan anak ko. Noan niya ti makitkita yo, di yulatan pakibibyangan nanang. Daa, agpada kami mat kan David nga addan iti husto nga edad. Kan may isa, dakkel mat ti balay apag nanaudan tayo. Umanay tayo atallo ditoy. Sobra pa'y kit di ang. Adda kayo matgayam dito'y ruwar nanang. Itay pa'y asap-sapulan kayo. Adda ka di masapul mo anak ko. Naibusan ti kape tayo. Asidag mat ti istor. Gumatang kayo ah. Da kayo man pa'y timapan gumatang nanang. Tinobyong ngay. Nakaturog pa'y laang. Awan ka di trabaho na ita. Awan, day off na ita. Ah, kasta aya. Oh, at iti kortang igatang yun. Dua asa siya laang ah. Ay sulaang mati umanayan ti budget ko. Anya kapitigatangak ngay. Kumpurmi ano anya ti adda. Sige, agawaan nyo, tamakakap-kape ako. Oh, wato iti kape agat-gatanga, Mari Perla. Agyaman ak launay, Maray. Ayun kayam, asino jay bisita yam? Bisita. Ay nawaw, jay lalaki. Nakitak day jay Maray. No saanak ngagbitaw, talo nga aldaw nagdi tabalayam. Ah, saan mi abisita day jay, Maray? Anya, saan nyo abisita ko na Maray? Saan nga agpaysaw, Maray? No saan nyo abisita? Anya ngay nga road Maray. Nobyo ni Erika day jay. Pinagnaad na ije balay. Ay nawaw, ag-live-in dan? Wen, Maray. Sa anak ko mga umanugot, ngam inyawid na mga minan tinubyo na ije balay. Iso nga awanan at tinaaramidak. Anya? No papanawak mo ni David, ang mga noan niya pa'y ti panunutin da kanyak. Narigat ti agdesisyon, Maray. Ay, day tatirigat na Maray. Ang mga no ibagada akong trabida ka akatugangan, si kapay kit day ti madaksan. Agpalis ka, tada pa pananta, David. Sa dinamite. Agdate taman mo. Siya kung ti mangilibre kan ka, ta nagsweldo ako. Sumurot ni nanang mo. Saan na? Agbatin ni nanang dito balay, tapara lang ka data ti budget ko. Masayaat mo't no kasta. Sa anak mo't laang kami na komportable no at ni nanang mo kay. Maawatan ka. Sige, agpalis ka nga rodeng. Urain naklatan ni Jerwar. Agawa ama. Ayan ni nanang mo. At ang samot ija sa alas. Adda iji kusina. Di mo latan ikaskaso no adda ibaganakan ka. Nang runa no agung ungal.
Naurnong mananti plato ananganan niyo anak ko. Agin nawak to inton rabi inanang. Apay nga inton rabi ipay laang. Ay nawaw, agdate kami kan David ita. Anya? Mang restaurant kami ita. Iso ama kauray kayo kadi. No agin nawa, awanin mataktak tilakad mi. No apay ngamin nga inurnong yu Ay nawaw, aramidag to no agawid kami kunakmet. Masyapol nga ibagbagak ti arabidin yaw. Kaslaawang mapanunot yaw. Anyat ko nam nanang? Inton sumarunaw, no nakita yu anapumpun no ti lababaw, aginaw kayo mat. Saan yu nga urayan nga ibagak? No di kay makauray, di da kayon ti mga ramid. Dadaalin nyo matimod ti tao. At daing kargak amakan iti ref, nana. Ha? Di yung kutkutsin. Tasan apara kada kayo layjay. Ay, wag. Di kay madanagan. Tasaan ko mga alalaan ti anyaman nga ikarkargayaw iti day da ref. Nasayat mo't nga ron no kasta. Ngam dalosan nyo ti ref Anyat ko na yaw. Dalosan nyo ti ref tapno saan anaangot. Isumula ang ada kayo ti mangus-usar. Okay. Neri ka. Ada iti silidyaw. Nakaturog sa mo dayjay. Masiksikuran naklaunay kadagijay adwa maray. Anya ti pakasikura mari perla. Kasladon kan dunyada mo ijay balay. Ay nawaw. Apay ngay akasta. Kat balay mo matay jay maray. Saan ako na makakute. Ta isudang matantibus ijay. Di mo ngamin ipalubos maray. Anya pa'y ngay kat agpada ng awanan bain maray. Uray pasagidak ida. Awan lata. Uray ni Erika nga anak mau. Wang, sungbatan nakpeki di ano ada ibagak. Ay sos. Manmanaw ti kasta nga anak maray. Saan na nga isakit ti inana? Puno launay tanako na maray. Apay nga may adi mo ida papanawag. Marigata na nga road. Nasurok makatawan meten nga agan ano sak. Ay namaray adda karbengam nga agdesisyon. Tabalay mo matday ta. Iti anya aga po nga isuda ti masursurot ket si bibiyag kapaylaang. Narigat ti kasasaad ko ita maray. Saan sapay mo't nga amo ni Abraham tar aramiden ti kapsat na maray. Saan ko nga imbagbagak ang kuana. Sigurado nga agungat day dyan umaamuan na ti aramid ti kapsat na. Hello, Erika. Nakaawag ka matmano. Ni Nanang, kumusta mo tandita? Nasaya at muti ka sa saat na. Apay ka di. Anya di indanon da kanyak nga agnanag kayo tinobium di tabalay? Asino tinangidanon kan kamanong ni nanang? Saan ani Nanang? No di ka dagiti karuba amas asyan kan kwa na tinakasarita. Pudno ka di tinadamag ko? Pinagnaed mo tinobium di tabalay? Uwan manong. Ay nawaw. Kaano pa'y? Nasurukan ang makatawan manong. Nasurok makatawan mo't gaya man anagan anos ni Nanang ano kasta? Anya ti kayat mo asawan manong. Wana, tagdon kan dunya kayo kanumat itinobium di tabalay. Balayo ayaday ta. Awan mo timbagami ada kami tipos manong. Nasaysayad no pumanaw kailangan dita. Da kayo lang arudan di makikabbalay. Kasta kayo ba'y? Awan respeto yo iti inata. Ay nawaw ka. Napudot ti ulam. Masino di mawag aya? Ni manong Abraham. Ha? Anya? Agong ungat kit di ti loko. Ay no. Apay ka na? Wen tadon kan don yata kano dito'y balay ni nanang. O sino mo tinagipulong ken ko na? Di ko na ni manong kat kaaruba kano. Ngam sa anak ka mamati. Ni nanang lakit di tinagipulong kan ko na. Anya? Kat di kayat ni manong pumanaw ta dito'y. Sa dino kumangay ti papananta. No ijay mo't balay. At dadagiti kakabsat ko ijay. Makita ni nanang. Makangagday kay kanya inton agawid. Nasaya at matanagawid kayo, nanang. Nagkapuak iti ayan ni Uncle Mo, isuan Arabiana. Saan ko asal sa ludsudan no sa dino tinaggapuan nyo? Ha? Di kayat ko amaamuan. No da kayo tinangipulong kada kami. Nangipulaw?
Apin amo ni Manong nga da kami dito'y balay. Nay, awan ti abok dita anak ko. Oho, di kay man agindi di nanang. Ada kang kano saan mo apatsente ibagbagak. No guraan nak latan. Nasurok makatawan beten anagan ano sak. Una yun dahito aluto yun nanang. Apay manay. Nakapapgad man. Ay nawaw. Rinaman akmat itay kat sakto laang. Anya sakto? Oh, ramanan nyo man. Nakapapgad ko naklangarudan. Kaya't yun samot nga agsakit kami. No diyo kayat tinluto, agluto kayo latan, iti sabali asidaan niyaw. Ay, makapaasar kayo man. Saan asyak ti pagsasawam, tabalay ko ti pagnanaadan niyaw. Kunak tupay ka. Da kayo tinagipulong kin ni Manong. Aging didiam mo kayo pay lang amin. Panunutan, no anya ti kayat mo a panunutan. Awan oras ko nga agpalawak kang ka. Maray, agpinpinnukaw kayo mo't di tabalayo itay. Wen tadyak magustuhan ti panagsasao ti anak ko. Apay manaon maray. Ipilit na anapgat tinlutok, oray saan. Kaya't yun sa mga agsakit kami, kung kunana pa'y kanyak. Ay una yan ti kasta agalat ti anak mo maray. Saan pa nagawid ni Abraham di tabalayo aya? Awan pa'y matmaray. Si kakaditi nagipulang. Ah, siyak nga rod maray. Maasya na ang amin ka. Agraman day taabanag. Siyak ti pabasulon ni Erika. Timbaga ni Abraham kanya, kat agawid ka no di tabalayo numawayaan. Sapay la kumangaraw ti agawidan. Jakon maanusan ti ugali ni Erika maray. Oray asino mo't amaray. Apay nga da kayo mo dito istor ni kumari yung nanang. Ay dawaw, nagawid ka magayam anak ko. Apay adi mo imbagbaga kanyak. Una, tanog teksak ka na kayo. Ang mga numaibagayo kin ni Erika. Adada ije balay ita. Sandang agtrab-trabaho aya? Ada mo trabaho da, ngamjak amo kadagi di adwa. Agawid tayo nanang, takasarita kita. Makisarita ka iti nasaya at iti kabsat mo Ay nawaw, depende mo't anong nasaya ti panakisarita na kanyak nanang. Diyak ngamin magustuhan ti panagsasauna, idi mawagak kinkwana kahit. Awan mo't ganyan nanang dito sa alas. Adda iti ayan ti kumari na. Agistorya manen asigurado tayo chay. Anya pumayta no agistorya ni nanang. Manong Abraham? Talaga mo't anapuskol ti panagrupo payo at duwan niya. Anya tar aramidom dito'y balay manong. Imaya, takasla diyo mo't kayat ti pumanaw. Ay, kwa. San adakas ti makikabalay? Ngamsan kumamot akas na ti trato yung kininanang Da kayo ti makikabbalay, ngam da kayo pa'y laang ti masusurot. Ninanang kit din ti agadyas. Papananta nga ita. Ijay balay yung ay. Ay nawa, san ama balin ijay? Tadadagi ti kakapsat ko. Imbagak mo't day taking ka. Agabang tangarudo na. Sayang mo't ti bayadan tanga abang Anya ngay nga rod, kat papanawan datamot tan dito'y balay. Balay mo't ti pamilyayo da ito Adda karbangan ni nanang iti da ito abalay. Tasweldo na idi nagabrod ti naigatang iti materyales. Kanya laki din ti kasto yung mapaspasamak. Parikot mo't din ti sumangsampay. Rugyan takit din ti agimbaki. Amamok ni Manong. Noan niya ti imbagana, iso ti masurot. Saan ako manaw dayjay, aginggang adda ta ditoy. Pag nanaudan da David kun Erika itangay maray. Agab-abang da ijay laod maray. Ay, kaasi damot. Kaasi da ngam da duma ket naturay da ngamen. Sa bagay, husto mo laang ti inaramid ni Abraham. Tapno agnakam da, ken masursuro da ti tumakder iti bukod da asaka. Wain maray. Kahit si kangay maray, awan mutan ti pakasikuram. Adala ang dagiti gundaway a makariknak iti konsensya maray. Anak ko latamo ni Erika. Maawatan ka maray. Normal day ta tamay saka nga ina. Ngam panunutem latan apagimbaganda mo laang tinapasama.
Da kayo ka di, Nanang. Nanang! Nanang! Sika magayam anak ko. Sumunod ka. Ay, agyaman naklaunay, Nanang. Anya ti gagaram. Nangyigak iti groceries para kada kayo. Nay, sigurado ka kaday para kanya dagita. Nanang, para kada kayo ti ginatang ko. Ay da, agyaman naklaunay Kumusta kayo kendabid iti ayan nyo ida? Nasaya at mat, Nanang. Agur-urnong kami. Tagpatakder kami mat iti kalapaw mi. Ay wad mayat day ta. Uray simple laeng. Tinapatag kat saan kayo ang magastusan iti abang. Ay, Nanang, pasensya kayon kadagitiin sa usawang ko iti kalabas. Pakawanandak ko ma. Awanan day di anak ko. Napakawangkan. Tinapatag kat nagadalan tayo amin ti kasjay napasamak. Ay, nawaw! Irespeto tayo, dagiti dadakkel tayo. Nang runa, nung makikabkabalay tayo laang. Saan tayo ng agisawang wano agaramid iti anyaman abanag, apagsakitan tinakamda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pasensya kan, Maricel. Imawag namin ti supplier kat nabayagan ti panagsarita mi. Ay nawaw, okay laang Mare. Maawatak mat. Anya nga minan ti gagara. No okay laang keng ka kat nayunak ko mati utang ko Mare. Anya ti utangom aya. Wag-wag manan. Wan, jacket matan ti utangak. Nalamok ngamin ita kat iso ti birukan dagiti customer ko. Saan mo pa'y mat anabayadan ti wag-wag nga imuna nga inutang mo, Mare? Ay kwa, ikanak iti dua alawas apawayway Mare. Agbayad aktuken ka no adda mapaglakwak. O sige, ngam saan ko maamabayag takasapulak mat ti kwarta. Wan, dua alawas laang. No adamat kit di mapaglakwak, agbayad ak adagos ken ka tapno di mo mat ko na. Mapanak pa'y man iti bodega ni Shona, tatang. Ay nawa, anya ta ramidam ijay. Awan makide, mapanak laag sirip iti bodega na. Kan kita agmatlaang ti presyo dagiti ukay alako na. Apay amapan ka pa'y lagi jay. Kat amumod nga agpadpada tila ko yo. Ni tatang mo't, masapul amaamuak ti presyo na. Iti kasta, may adjust ko ti presyo dagiti ukay alako. Anya, Wala tapno siya ti paggatangan dagiti customer na. saan anasaya at tikasta kapanunutam ka ti anak ko. Di kay madanagan, ta saan kumat nga ipadlaw, tatang. Ayun gayam, adda mangi deliver iti ukay inton madamdama. Awagan nak no adadan dito'y balay, ta siyak ti mang receive. Nilusin samot din ang i-deliver iti ukay dito'y bodegam. Wan, Kathy, iso ti supplier ko. No kasta, may sagayam ti supplier ta. Talo ti supplier ko. Aya, Wan tano out of stock ti maysa, at dapay do backup ko. manungay ti panangilaklakom iti kastoy akod ti wagwag. Secret? Saan mabalin nga ibagakkan ka? Amumut, agpada ti lakot na. Saan kumat asurutan ti presyom, agdamdamag aklaang mat. Apay sikan,
Manuti pa nang ilaklakom itikas na abel, ayan. Ay, kwa. Makitab na ita. Uray sika, di mo maibaga kanyak no manuti presyo tilakom. Good morning, Marishuna. Ay nawaw, mayat tiisam mo ita, amare. Kasla naragsak ka. Ay, wala. Naibus ngamin tilakok a jacket, Mare. O, di makabayad ka matan iti utang mo kanya. Ay, kasyempre at ito'y bayad ko, Mare. Ay na, agyaman na klaunay, mare. Isupay nga igatang kumanin iti ukay nga ilako. Ay, kawan tapno at damanan utangak. Saan mo't kit di adakis ti umutang? Nulakit di amom ti agbayad. No kasta, okay laang keng ka nga umutangak manan? Amare, basta agbayad ka. Kas iti sigod, do alawas laang ti pawayway nga itit ko. Sige, Mare. Ikanak nga ron iti may sapay, Mare. Jay ko mapuro a jacket, ta iso ti bestseller ko. Okay, sumurot ka kanya, tagpili ka iti kayat mo. Tapno awan to ti pababasulam, no anyaman ti kargana. Kumusta ngay bakit? Ti anya lakay. Pinayadan ka din ni Maricel ti utang na keng ka? Wala kay, binayadan na ti sigod nga utang na, ngam imutang manan. Apay ka di? Okay. Nakabayad mo't gaya man. Kunaklakit din saan pa. Apay ana sa ludsod mo, lakay. Awan tanakitak anang restaurant da itinubyo na iti sentro. Dakkel siguro ti ganansya na iti jacket nga inutang na kanya. Pagkunamot bakit? Unata na ibus kanumot adagos tilako na. Talaga na diskarte da iti babae. Naku nampay lakay, nalaing amang ibirok sika. Iso na lang tapuro utang mo't no kasta nga at dagatangan na keng ka. Dayjay laang angam tinapatag kat bayadan na ti utang na. Ado tilakom awagwag Maricel. At nakadikurso na, Madam Kate. Kaya't ko la maamuan no asino ti supplier mo. Ay ko, ni Marishuna, ti supplier ko, Madam. No kasta. Suki nakagayam dayjay a babae. One, apay, Manungay ti panangilaklako na iti may sabil a jacket. ay ko, depende mo't Madam. Ada 8,000, kan ada mo't 10,000. Depende mo't laeng no anya ti code apilyam, tasan mo't nga agpapada ti presyo. Kan depende mo't laeng no anya nga style ti jacket. Daytoy ako. Manuti kastoy. Ay ko, 10,000 dayta, Madam. Ay nawaw. Nangina mo gayam. Ha? No syakot 9,000 laang ti panangilaklakok iti kastoy ako. Adayo analaklak kagayam ti lakok. No kayat mo, di syakon ti pagpasuplayam. Agpapautang ka kaday, Madam? Mabalin lang tamad. 1 month to pay. Ay kamayat nga ron ano kasta, Madam? Ay wala. Dakdakkel pa'y ti ganansyam. O kayat mo ti agpasuplay kanyak, mapan ka lang ijibalay sa pagsaritaan ta. Adala kong akot, Madam Kate. Adda 15,000 laang ti may sa abel. Nalaklakangam ti lako ni Shona. Dakdakkel ti maganansyam no siyak ti pagpasuplayam kunak manen. Mabaling ti utang, Madam. Ay nawaw, di mat imbagak kang kaamabalen. 1 month to pay. Ay pautangan nakman nga road iti may salaang, Madam. O sige, ipa-deliver kun to iti ayan mo. Okay, Madam. No mabalin kat itangaal daw matlaang kuma, ta isupay no ada may lakwak. Mabalin la tamad. Ipa-deliver ko iti kaanakak no sumangpet. Agpirma ka pa nga umuna iti listaak tapno ada ebidensya. Ay wan, Madam. Awan parikot iti dayta. Agpirmaak. Unay kan kate. Apay man ang tatang. Ni Maricel asuki ni Shona mo't dayjay. Ay nawaw, suki na idi tatang, saanan ita? Anya timbagbagam iti dayjay Maricel. Imbagak laeng mo't analaklak ati lako. No siyak ti pagpasuplayan na, dakdakkel to ti ganansya na. Agar aramid ka iti iso. Ni tatang mo't, kasta talaga ti negosyo ako nada. Anyan tula ang iti panunutin ni Shona. Numaamuan na ti inaramid mo. Aga-agaw ka mo't iti suki. Awan ti inagaw ko tatang, ni Maricel ti nagdesisyon nga agpasuplay kanyak. Ay sus,
Sa ikalintagang pa lang titakas nga rabid mo, anak ko. Sa dino tinagnaam itay, Jimmy Lakay. Iti anda Maricel. Apay ka di. Nakitam ka din no adda in display na awagwag. Ado mo tinaka-display tayo limabasak bakit? Ay nawaw. Apay ka di. Doa bulan nun asaan nga imimay dito'y balay. Nangalaan na ngay nga ta iti ilakla ko na. Ada siguro mo tali sa bala supplier na. Nalabi takas na. Binayadan na ka dito utang na ka? Wala kay, binayadan na matkit di. Mas daawak laang ta saan matin nga umay dito'y ayanta. Tinapatag katawan utang na ka bakit? Nagsapol iti sa bali a pagpasuplayan na. Awanan ti maramidan tayo. Kasta talaga ti negosyo. Bakit? Atoy, agbayad akon, Madam Kate. Naila kung ti inutang mo akot kanyak. Wun, Madam. Naila ko aminan, iso nga umutangak manan. Ayun manuti utangam. May sabi laang, Madam. Bilti daster ngay, di mo kayat. Amangan numaornong ti utang ko, Madam. Di bali ata mo mati agbayad. O sige, sagay sa nga rod ti utangag, Madam. Agpirma ka manan iti listaak. Iti kasta kat baka sigurado ak nga agbayad ka. Anya tinapatag nga ibagam kanyak, Lakay. Bakit? Amukon no asino ti supplier ni Maricel asukin. Asino? Ni Kati akalugaran tayo mutlaan. Aya, Uy, nakita ka nagturong ni Maricel iti anda Kati itay. ang anya nga rod ti maaramidak no ni Kati matanti kayat na apagpasuplayan. Imbagak lang, tapno mo bakit? Saan ko mga iso ti pagsakitan tinakam mo? Di ba alilatan tadamot ti customer mo. Naksayan lang iti mahisa. Wen Lakay, pagyamanak lata. Ngamin nagbalin asukik ni Maricel iti makatawan. Uray no inututang na dagiti lako. Saan ka di nga imimay ni Maricel dito'y balay, tatang? Awan mat anak ko, apay ka de. Ay nawaw, apay ngay akastamot ng tiar aramiden na. Apay aya, At dapay ti utang na di na binayadan kanyak, tatang. i-text mo Di na nga rod replyan dagiti text ko kang kuana. Wano saan, mapankalaangan itayanda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti personal. Narigat matlaang no text laang. Da kayo pa'y man nga rod ti makaamo iti bodega, tatang. Ang mga no umay ag-pick up ni Gladys iti ilako na. No maira na nga umay, kat awan ka dito'y balay. Ibagak nga urayan na kalatan na. Nasaysaya at pa'y, tatang. Narigat no agkamali kayo. Anya ti aramidan nyo dito'y balay, Madam Kate. Imayak tag singirak. Ay, kuha, Madam. Tibayad ti utang mo ngay. Nalipatam samot nga da utang mo kanyak. Ay, awan mat nga rod pagbayad ko, Madam. Ay nawaw, apay nga awan. Kas makita yumat, saan naibos tila ko. Amok asaan asyak ti naggapuan dagita abel. Saan asyak ti luklukwam, nay. Kitaan nyo nga minti nakadisplay Manmanulaeng matinabati adaster kan coat. ti dadduma in pautang ko. Urayak laang ang makabayad da, iti kasta, makabayad akmet iti utang ko kada kayo, Madam. Makabulan lang ti ited ko apawayway mo. Takasapulak mo ti kwarta. Masiksikuran launa yung tatang. Makatawo ng tinapalabas. Ngam aging gaita, saan pa'y nakabayad da di Maricel? Makabulan lang titulagan mi ide. Basol mo Ay nawaw, basol ko pa'y gayam ita? Saan ka di nga inagaw mo ni Maricel? Asukin ni na akong kompetensyaam. Diya mga minamo at iwod gayam dayjay. Kanya nga ita, si kamot laang tinagarami di ti parikot mo. Tulungan na man kiding agsingir tatang. Si kanto pa'y, di mo masingir ti utang na. Siyak pa kitday, alaklakayanay. Sayang dayjay no saan ko masingir tatang. Dakkel pa'y mati utang na. Day ti ganabam, aga-agaw kan tumat ngamin iti suki. Nauma ako nga agsingsingir kang ka, Maricel. Ay na, di mo matipigsa at amang ngagdag iti kaaruba. Ay katagbayad ka nga minin Awan nga rod kwartak.
No adda ko ma, di nagbayad akon. Di ka mat makawawat. Anay ko. Nagpuskol mat ng tirupam? Apay ako mabil ka ngay. Day tati ganabag, si kalangarudan ti nakautang. Di ko nam kadikat sa anak abumalas, ah? Lintik lang ang walang ganti ako nada. Daytoy matiparaking ka, Aday ko, sige. tipok ko. Aya, lumaban ka pa'y, ha? Kurang pa'y? Saan asyak tikap kabilang ko na, tatalaga lumaban na? In pabarangay mo't gayam kanun ni Kati ni Maricel. Ay nawaw, itian niya aga po matlakay. Tanaglaban da kanumot iti paraangan da Maricel iti naminsan nga aldaw. Anya, Ti istorya dagiti kalugaran tayo. Katadda kanu utang ni Maricel adi na nabayadan. no daduma ket narigat mat ngamin ang masingir day chay. Masapol nga agad jas da tao no iso ti kasangsang mo. Imbaglangan bakit tawan ti issue yu akas jay. Tauray ut-utangan na dagiti lako ket mayatlat ti nakisaritak kan kuana. Naimbagman tanalagip mo timay. At sangaribaw. Ay nawaw, sangaribo laang. Ano sam taday talang mati adda, madam? Ay una yun Maricel. Natawunanon day jay nga utang mo. Kaanon to ang makabayad ka no sang sangaribo laang tiit-itid mo kanyak. Ay unay kan, day talaang maruti ka ba elak ko nak? Di ka pa agyaman tauray kaskasano kat malagip ko tagbayad. Hay na, jak amom. Dakkel ti lugik iti reji ang Maricel tatang. Anyang garot ti maaramidam kat lumaban mo't garod. Kaanon to ang makasingirak no kasjay laang. Ano sa mo na? Anyang garot ti maaramidan tayo nukas di lang ti kabailan na nga itid iti binulan. Kunaklakit din no pagsaya atak, tasyak ti pinili na supplier na. Saan maggayam tatang? Sakit ti ulo laang ti impain na kanyak. Oho, pinili mo't ngay bagbagam. Kat no inagaw mo lang ni Maricel kensyo na. No amok laang tatang. No amok laang atiwod kan tangsit day di a babae. Diyak kuman pinautangan. Naladawin day ta pa nagbabawim anak ko. Malas mo, tati suki nga inagaw mo kit utangera, ken tiwad magayam. Ay nawaw! Aramidam ti maiparbang. Di mo perdian ti kaduam a negosyante. Tapno ti negosyom kat mabendisyonan. Kang runaan iti amin, mayadayo ka iti pakaysagmakam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adalakad mi iti kumpare kita. Ay nawaw, sa dino manan ti papanan nyo. Na, abi ako sa ti panagsasaw kanyak si Gatesi. Tadi kamot ngaminan matatao dito'y balay. Nagadulakit di ngay bagbagam. Amo masanak akong portable no dak lang dito'y balay. Kastape lang ti bagam. Mangted ka pa'y iti kwarta sakbay apumanaw ka. Awan igatang ko iti kanan dagiti putot mo. Diyak matam mo no kaano nga agawid ka. Amangan no makalawas mun tumanan ijay. 50 pesos. Ay nawaw, day talaang. Agawid akmat lang inton malam. Sikakit di mat. Uray agawid ka inton malam. Iti panagkunam ka di kat umdas ti 50 lang. I-budget mo mat ngamin ah. Ay nawaw,
Nalabos ti kasta kinakuripot mo, amor. Awanin ta do sa o. Imbis nga gyaman ka, tada itid ko keng ka. Oo, at dangag paiso, ngam kurang mga rod. Di ka manakta. Tama nga numalado ako pa iti papanan me. Naimbag nga aldaw mo, Marites eh. Kas namat kan ka, Mare Badet. Ay nawaw, apay akas ta tilangam, naliday kamot. Una, tamasiksikuran iti asawak ako ripot, Mare. Apay manan, Mare? Limabas nila kay mo dito istor ko itay kaut. Adda kanulakad da iti gayim na, Mare. Kaut, anya launay ti pakasikura, Mare. Kasano mga amin, Mare? 50 pesos laang timbati na kanya. Anya? I-budget ko kano. Maasarak launay, ta sobra ti kinakuripot na. Anya laang mati magatang ti 50 pesos itangay, Mare. Ammo pa'y iti asawak, Mare. Ayun ganyan, ikanak man kit di iti noodles kan itlog, Mare. Itlog ken noodles manan, Mare. Isulaang mati umanayan ti kwarta. Madimo laang no noodles akanayon. Ay na, Mare, no choice. Anusan milatan ano anya ti adda. Anya ngay nga rod kat kuripot mat ti lalaki anak ti asawaak. Numano ti umanayan ti 50 pesos. Isulatan ati ited mo, Mare. Ay no, anya nga dito inlutom si Katesi. Itlog kan noodles. Apay ka de. Na, dahito iti pasidam kanya. Ay na di kan agpili. Tamanulaang matimbatim akwarta kanyak itay agsapa. Na, usan atuyo ti pasidam. Noodles kin itlog mo. Kasta ti si dadagiti kuripot akaskan ka. Diyak amo keng Katesi. Saan akon amangan? Makapaon ka anas kamoy. No di mo kayat ti sidaan. At damat asin dita. Makaparurong ta talaga. Reklamo ka la reklamo. Ngam kuripot kamat nga rod. Anya tinamnamaam ngay. Kat amumat nga awan kwarta. Sa anak ang makatrabaho. Tabisi ak ang mga asikaso kadagiti ubing. Pudno ka di tinadamag ko, Marites eh. Nagapa kayo kanukin lakay mo idirabi eh. Asino tinakadamagang Mari Badet? Ni Fili akaruba yaw. Mangkano iti ayan dati sa uyo kinilakay mo. Nagapa kami nga agpaiso, Mare. Ay nawaw, apay manan. Anya tinagapaan yung agasawa. Agrek-reklamo ta noodles kan itlog laang ti si dami idirabi Mare. Naa, nagpuskul mo ton tirupa na no agrihiripay laang, Mare. Ay, naku nampay, Mare. Talaga ang mapunpunuan akong. Uray asino mo't Mare. Masungbatak pa yan ti asawak, Mare. Gusto laang tapno makarig na, Mare. Nariga mo laang no agul ulimak ka. Awan ti mapasamak. Ang mga nukarkaron na paikide. O nga rod, Mare. Ala, agpatuloy ako. Mapanak man dumawat itinateng ni tatang. Dagiti ubing ngay, Mare. Nakaturog da pay laang itay pinanawak ida. Agsubli akmet kit di adagos Mare. Nakaumay ka magtesi anak ka. Umayak dumawat itinateng niyo, tatang. Saan ang nagmula nila kay mo? Saan ang tatang? Ado tinateng ko. Ngumaday di garden anak ko. Sa anak pa yan nag-api. Kaano nga agapit kayo, tatang? Intun Lunes anak ko. Apay ka day. No adda reject, mangted kayon to O sige, mangidagasak to itayan niyo nagpasentro Agyaman ako na tatang. Naimbagla si daan may kadagiti apo ko yo. Sobra ka ata, kapita pa anak ko. Ay saan ang tatang? Agawid akmet la adagos. Tamangan no makariing dagiti uping kat sa pulenda. Da kayo magkayam na ito, tatang. Nang yagak itinatang, amor anak ko. Niti singay. Tesey! Tesey! Apay ka di ayan. Umay ka ba man? At ni tatang dito eh. Tatang, nagtugaw kayo ba lang? Nang yagak itinatang anak ko. Naibaglaan tanangyag kayo, tatang. Ado pa ti reject ngam day lang tinabaulak abagkatang. Okay lang, tatang. Isupay magday ka, Nung makawaya kayo, papan kayo latay di balay. Or nung ti reject tapno ada ti alaan nyo.
Untatang, alaag kape kayo pa ya. Oy, amor, irwar mo ti termos. Nagkapan nyo, Tata Manuel. Nagkapuak itayin da sisi. Gusto ano sinarungkaran nyo, ida? Italaang manan. Masansan mo nga minti panagapad ang agasawa. Ay nawaw. Anya ti kayat mo asawan? Nay, saan nyo nga amaw nga agap-apad Tata? Awan tinadagdagamat ni Tisi kanyak na kaw. Mabain siguro ang amang ibaga kada kayo, Tata. Anya ti pagapapaan daya. Di kinakuripot nila kay na ti kanayon da apagapaan, Tata. Anya? Amuyo ka day. Noodles, itlog kan tuyo, ti kanayon agatangan ni Maritisi dito'y store. Gedad duma, utang pa'y kidi. Nay, apay ngaya kasta. Kasanaw, kat kuripot mo di asawa na. Kas kumay di napalabas alawas. 50 laang ti imbati na. Di noodles kano kan itlog ti impasangon ni Maritisi kan kwa na. Kasta unay ti unga na. Naibusan ti mantika lakay. Anya ko maitano na ibos. Ay nawaw, mangtad ka iti maigatang Anya kumapay ngay. No awan ti mantika, maanusan pa'y laeng. Anya, kasano nga rod nga igisakti natang asidaan tayo? Nagatuadanom dita. Ay nawaw, inton kwan agreklamo ka manan. Kas na ko nakitayen, no anya ti adda iso ti maanusan. Manula ang mat ngay ti mantika. Ito tinapatiga pang usarak iti kortak. Anya ti kayat mo? Nayunak manan ti utang tayo iti istor ni Mari Badet? Ay nawaw. Adaya imbagak nga umutang ka. Ay, diya kamukan ka. At dala mangag ko areklamom, makitam talaga. Saan asyak ti pagpungpung tutang sika, amor? Mabalin ang nayunak ti utang ko, Maray. Anya man ang ti utangang Maray. Mantika lang, Maray. Tay nakabuti ka day, no? Tay nakaplastik latan, Maray. Adda per kilo alakom, saan ka de? Adda, mano a kilo ti utangam. Kagudwala ang Maray. Adda matkit di pa kitang danak inton bigat. I-advance untukan katitangdan ko. Kaslaawan mo't asawang Mari iti kastangar aramiden nila kay mo. Ay, jak nga rod marik na nga adda asawak, Mare. Una yan akasasaad mo, Mari. Amo ka di ti ina ni Amor, ti kastangar aramiden na. Saan pa'y Mare? Awan amo na day jay. Jak mo't kayat yagi pulong, taamangan no siyak ti madaksan. Iye ka di ayanda Amor ti papanan nyo na nasinay. Wa nakaw, sarong karak man ida. Adda ngamin nangagkukat nga istorya. Adda nangagyo nga istorya, nana. Kuripot ka no ti anak ko. Ay won, pudno day ta, nana. Ay nawaw, kasanumot anaamwam day tabadet. Kano ka na yun nga agapadakin Maritisi. Gapu iti kinakuripot na. Nukasta, pudno nga raw tindanon da kanya. Pudno, nana. Mabain lang nga agipulong ni Maritise. Tamangan kanuno iso ti madaksan. Siya kun ati mang ibaga kada kayo, tas sigurado asaan manan nga ibaga ti kumare. Ay naglukong da jay nga amor. Nabayagan akas ta ti aramiden na, nana. Agan anos laang ni Maritise. Kinapudno na. At idugan ti listaan ti utang da dito'y istor ko. Ta ultimo maigatang iti mantika kat saan amang ti anak yo. Agkapi kayo pa nanang. Agyaman akunay, ti asawam ngay. Awan da dito'y balay. Sinukon na dagiti anak na iti pagadalan. Apay ka day. Nasaya at mo, tapno di na mangag ti bagaken ka. Ay nawaw. Anya ti kaya ti asawa nanang. Sika ti pagsasaritaan dagiti marites a kalugaran tayo. Ha? Apay ka no? Takuripot ka kanumag. Anya? Ay nanak ko, saan nasaya at ti kastang aramid ti may sa padre di pamilya. Agtip-tipid kami lang, nanang. Na, agtip-tipid ka kunam. Ngem ultimo mantika, utangan pa'y ni bakit mo di ta istorti kayim na. Ay nawaw. Nag-istorya tayo di abatit kada kayo? Mga asem, tabaliwam ti kastang aramid mo. Ang mga nuinton madamdama kat panawan na ka ni bakit mo. Anya ti saludsudom kanyak, Maritise. Wamare, planok ti agnaud iti ayan ni tatang.
okay nga talaang. Ay nawaw, apay asyak ti pagsaludsudam ngay mare. Si kalaang mga minti close friend ko, mare. Numay papan iti day taabanag, kat sika ti makaammo nga agdesisyon mare. Sika ti makaammo, no anya ti kasayaatan nga aramidem, tapno agnakam nila kay mo. Tila ang parikot ko, mare, no sa dino ti pagtrabaho. Asino ngay ti mga sikaso kadagiti ubing no agtrabaho ka mare. Ni tatang, mare. Adakang kadayta mare. No anya ti amom apagsayaatan ti pamilyayo, iso ti aramidem. Numay papan met iti trabaho, mabalin met nga i-refer ka iti kasinsin ko. Dito'y kami nga agnaad kadagiti ubing, tatang. Ay nawaw, ada ka dit pare ko. Hay, masiksikuran una yun iti asawak, tatang. Apay ba? Sobra ti kinakuripot na. Ay, di ka agdaraso doon sa anak ko. Dito'y ako, tapno adda kayo akatulungak ang mga sikaso kadagiti apuyo. Anya? Agtrabaho akon, tapno awan maibagaday jay nga amor. Kan tapno saan akon nga agdaw-dawat kan kuana. Anya tar aramidem dito'y balay ni tatang, sika, amor. Dito yung mutan nga agnaad. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo. Naturod ka pa'y laang asumurot kada kami dito'y. Awan mo't siguro takas na, ano kaya't kumati agnaad dito eh. Ta pamilya kayo mat. Ay pangaasim, amor. Iso nga rod apin manaw kami ijay balay, tamasiksikuranap kan ka. Ita, sumurot ka kidin. Awanan ti maramidam tadakon dito eh. Ayan ni tatang. Ay nawaw, talaga na puskol di pa nagruprupam. Nakitak, tinakasako a binagkat nila kay mo itay bigat mare. Nangipanan na iti dayjay. At da ijay balay, mare. Ay nawaw, simurot kada kayo mare. Ngun, mare. Saan ang mabain kinitatang mau? Ay na, mare, nagpuskol ti pa nagruprupa day di tao. Di na amu ti agbain. Pimanaw kayo di tabalayo, tapno awan ti pagparikutam. Ngam simurot mo ti sakit ti ulo mare. Ay, maruruda nga rod, mare. Sapay la kumaa, tabagbagaan ni tatang day jay, tapno agbain mo. Amom, si ka amor. Saan nga binana saya at yagbalin ako ripot? Na, anya ti basol ko tatang. No adda ti ka sa pulan ti pamilya. Ipaay mo? Saan kat ati kinakuripot mo tinangruna? Taanak yumot nga min tatang. Di na amo tagtipid. Ay nawaw, di kan agpabasol, taamok asika ti ayan ti biddaw. Ne, apay kay akas tatang. Kanunungan yung matunto galit anak yo. Amaw ka na saya at atao ti anak ko. Makapaon ganas kayo mat. Pumanawak man lang tapnaon ti ato sa uyaw. Nagululi magkakiday. Kay pagarup ko asan apod no dagiti idandanon da kanya. Ngam ita, napanaglag kak apod no magkaya. Agbalbaliw ka kumamutan, baraw. Mabusurak iti katugangak nanang. Ay nawaw, apay ti katugangam. Anya ti naramid na ken ka. Pinagsasawan na kiti tayak sapa. Ay nawaw, iti anyamot agapo. Kuriputak ka no. Dayta ti bagbagakan ka. Isumo laang ti kuna dagiti tattao ang makamamukan ka. Agraman dagiti kaarubayo. Makapaasar kiti. Ay na anak ko, ikatuman nga main ti kinakuripot mo. Nang runa no dagiti masapsapul ti pamilyam ti saritaan. Isumutar aramidak nanang. Ay nanamintakal ka nga ulbod. No ipaay mo amin ti masapsapul ti pamilyam. Ti awan ko matireklamo ni bakit mo. Ay amor, agbalbaliw kan, no di mo kayat nga isukat na ka ti asawam. Imayak, tasukunan kayo, Tese, bakit? Ha? Anyat ko nang? Imayak, tasukunan kayo kadagiti anak ta, bakit? Agawit tayo di balay at damot di balay tayo. Ay nawaw, asino tinangibagakan ka asumurot kami? Siyak ata, siyak ti asawam. Ay saanon? Anya? Dito'y kami pailaan kadagiti ubing. At least dito'y, adda ni tatang ang mga sikaso kadakwada. Kan, makatrabaho ah. Mabalin mo't asaan ka ngagtrabaho? Siya kung tagtrabaho. Ay saanon? Amok ako ripot ka. Iso amay mayaten no adamot bukod ko akwarta. Anya? Ipamay sampay lang ti atensyon mo iti trabahom.
Kan di mo liplipatan timangtad iti kwarta para kadagiti putot mo. Dito'y kami pailaan nga agnaed. At least, dito ayan ni Tatang at the peace of mind ko. Ay, nawaw! Di kaagbalin ako ripot. Ipang pangrunam ti kasapulan ti pamilyam. Laglagipam. At itao amang ipang pangruna iti pamilyana kat isu ti pudno a responsable kan naimbag a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mangirwar ka man iti sako dita, Jumer Lakay. Nawaw, anwam di sa ako. Pangikarga ak kadagiti mureng tayo asaanan ang mausar. Ibasuram ka day, Wilma bakit? Ay katwan na. Asino mo lang ay timangusar kadagita. Supay apasalsali dito'y balay. Sa bagay magkitya. Dagiti daan abadom ngay, nangidulinam. Haday ti kabinet ko. Isakok matlaang dagijay, tapno masukatan. Di mo matla mausar dagita abadom. Uy, bakit? Aywan gayam, dumagas kantuman iti ayan ni Mari Ilsay inton madamdama. Apay ijay, Alaam ti order ko apadya makan kuana. nabayada nang? Alag lang? Wen, nabayadan ng dayjay. Alaam laang. Sa dino ti papanam, Ginny Line. Iti ayan da Madam Cecil, Auntie Wilma. Ay nawaw, apay ijay. Anya ti aramidam iti ayan da Cecil. Ay katkas iti sigud tangdanan dakmanen nga agdalos, ante. Kasta ka day. Wen, ante. Ay wen gayam, kaano-ano waya ka ngay. Adda ka di ipaaramid mo mat kanyak, ante. Awan mo't kit day. At dalaited kukan ka. Anya ngay day jay, ante. No nawayakan to inton bigat, mapan ka ijay balay, tamapan mo alaan. Saan ko nga ibaga no anya? Makitam tulatan no anya. Okay, ante. Alas 12 tulatan, numapan ka ijay balay. Tadda papanak inton bigat, iti agsapa. Anyat oras dita, ulen, lakay. Agalas 12 bagay. Apay ka day. Ay nawaw, agalas 12 mat gaya man. Apay kumano alas 12. Mapanak iti ayan da Auntie Wilma, lakay. Adda kanukat itad na kanyak. Ay no, anya man ang titid na ka. Diyak mo alakay. Di na mat imbaga no anya. Basta ti kunana, makitak to kanonoan niya dayjay. Amangan mo't no basura man ang titid na. Saan mat siguro lakay? Si kakit di mat. Numaminsan mo't nga minantem. Mata pobre mo tamaysa. Mapanaklat ta, tapno awan maibagbaga na lakay. Sapay lang kumaa. Tasan a basura titid na. Tapno saan asayang ti pannog mo. Adda akon, Auntie Wilma. Apay anala daw ka, etay pa'y ngururayan ka. Ay kwa, adda pa'y ngamin inaramid ko, ante. Day tatitid kukan ka. Ay nawaw, amin daytoy nakasako, ante. Nagadumot ton. Anya nga itilinaon daytoy asakaw. Alaam amain, luplupo, kanada na inayon a make-up. Make up? Para kan ka, tapno pumintas ka man, magturay basitlaan. Agyaman na klaunay, Auntie Wilma. Awan anyaman na,
Sige, pagkatumunda kita, tapno saan apasalsali dito'y balay. Ay, uwan ante. Kat agyamanak manan. Pagkatumaw, tagawid ka mutan. Awan oras ko ang makisarsaritakan ka. Tadapay napatag nga ramida. Nasalaw ko ni Ginilyn, akan nakam di tadalan itay bakay. Ay, una yun. Naranaan na pa'y laang aming. Binagkat na witin sa ako magamit tayo. Ay, kwa lakay. Intad ko kan kwa na. Ay nawaw, api nga intid mo pa'y laang kitdaanin dagigay. Di ko nam kanyak kit maibasura. Ngam apay ngay akasta. Ibasurak ko ma, ngam kayat nakanumot nga laan. Pudno ka diti bagbagam. Na, iti anya aga po ko mga agulbudakan ka. Dinawat na, iso nga intad ko latan ah. Mo kan Wilma. Nalaing ka nga agulbaw, tabno sikat hostaw. No saan ka mamati kanyak? Mapan ka iti ayan da Ginilyn. Isaw ti saludsudaw. Saan nakasabulan? Di mo malaghayam kayat. Nagadupay lang nga ipagbagam kanyak. Win ato nakababain mo't no ramidin manin tikas itinarabid mo katakwada idig. Ure amom asahanin ang mabalin ang mausar. Itid mulat ta katakwada. Anya klase ti kapanunutan ti kasta. Anya ngay daytoy, Ginilyn, bakit? Make up day ta ulen lakay. Ay nawo, ano mo dagitoy? Kat saan kamot nga ag-make up? Ay kwa. Intad ni Auntie Wilma para kanu kanyak. Tapno pumintasak kanu lakay. Anya? Agpaisuro aktuman ka ni Mari Mabel no kasano nga usarak dagita lakay. Dagitoy na bati ngay. Lupot samot aminan. Wen lakay. Masapo lang apilyon tayo takasla pagpigadan mo tan ti daduma. Ay oo na yun nantim. Pagbasbasurahan na mo't tanda tao. Adapay siguro mo't ati mabalin ang mausar di talakay. Pilyon tayo latan. Kita nga umanday ito'y bakit? Namantsaan pa'y, oh. No saan tayo nga isuot, aramidak latan a pagpigadan lakay. Dahil ti jacket kinantim gay. Kapot na pobre tayo, kasta taramidan na. Mata pobre dahil nga anting. Naimbag amalam mo, Mari Mabel. Kastamot kan ka, Mari Ginilyn. Anya ti masapul mo? Ay kwa, imayak taag paisuro ak kumaman ken ka, Mare. Anya ti isurok kan ka. Ay kwa, kasano nga ta ang mausar dagitoy, Mare. Itoy, kita Ay ama. nawaw, make up mo. Nangalaam may kadagita. Intad ni Auntie Wilma kanyak, Mare. Usar ka no tapno pumintasak basit. Ay, mabit man laang Mare. Apay, Mare? Timangkan mo tin ti daduma. Ni, apay ngay. Saan pa'y mat ang nag-expire, Mare? Isumit lagayam nga intid na kan ka. Ni, anya tiket mo asawan, Mare? Saan pa'y nga expired? Ang timangkanan dagito'y Mare. Saanan ang mabalin ang mausar. Kita am ti lipstick nga intid na kan ka. Delikado no usaram pa'y laang. Ibasura mo dagito'y bakit? Ay, nasaan lakay? Sayang! Apay ang masayangan ka. Kat saan mo na mabalin ang maisuot na kita? Ayan nga, itidaduma. At ay Jerwar, in-over ko tamailaba. Masitlaan timayak. Ay, kunaklakit din no yung basura mon. Saan mo't kitiya? Bay amlaang dagiti saan ang mausar dita ta aramidak apagpigadan tayo lakay. Una yun ay ati kasasahad tayo. Ti-make up nga intad na antim ngay. Di mon samot inyawid. In basura kun alakay. Imbasuram. Apay mo? Wen tatimangken kanumeten ko na ni Mari Mabel. Delikado no ipilit ko nga usaran. Makitam day tang aramid na antim. Awan ti konsensya na. Bakit? Diyak man magustuhan ti aramid ti asawa yo, Tata Jomer. Apay ni Wilma. Nakitak ti make-up nga intid na kan Mari Ginilyn. Saan mo tin ang mabalin ang mausar, Tata? Intid ko lang. Wen, Tata. Apay ka di. Tinaibaga na kanya kit dinawat ka no ni Ginilyn. Intid na kanu, Tata. Apay matakas ti aramiden na iti kaanakan na. Pagbalinin na mutin a basuraan ti balay da Mari Ginilyn. Talaga ang maditi ugali day di ababaya. Sa pinukasarsarita kitag kalintigan pa'y lag.
Bagbagaan nyo, tata. Saan aga po ta mamirmiraot da Jenny Lynn? Katkas jay mo't ang aramidan na. Kaanakan na pa'y mo't day jay. Inton sumaranaw, no ammom asan amausar. Ibasuram latan bakit? Apay akas tama na ang Jumer. Anya, tinaknakan mo. Nakita ni Mabel akalugaran tayo tiintid mo amik up ken Jinilin akanakam. Kay, Maday tirik na na. apay. Anya ti inistorya day ja Jinilin kan kaya. Nakita na nga rin ti make up. Awan mo't imbaga ka nag-istorya ni Jinilin kinkwana. Nakar-arteke di dagita tao. Eh, nawaw. Isoda lang arudan tinay ka. Kastada pa'y lag. Isoda tinariray. Ungrateful dagita tao. Kasano ko mga agyaman dakin kakit basura bitit itid mo kadakwada. Sada basura dagijay anya. No amuda nga idiskartyan. Mabalin pa'y dagijay. Di ka man. Nakitak dagitintid mo. Isu nga amok a basura dayjay. Di kalatan mangmangtid iti anyaman kadakwada. Nakababain bakit? Nakababain law na yan. Ay na, kamaudyanan na lakay. Kompleto matlang ang tigamit tayo dito'y balay. Wan nga ro bakit? Saan kan amarigatan nga aglaba? Tadati washing machine tayo. Ref lang ang tikurang lakay. Gumatang tanto bakit? At dapay na bate iti kwarta tayo? At dapay bakit? Sobra tayo jay. Sige, ag-canvas tanto nga rod tagumatang tayo mat iti ref lakay. Kasapulan tayo ti ref, nang runa ita ta nagbara ti panawan. Naku nampay bakit? Gumatang akto. Tapno saan amasapul a gumatgatang tayo iti ice alako ti karuba. Aywan alakay, no addanton ref tayo, siya kun ti agaramid iti ice. Nakitak dagiti appliances nga in-deliver da iti balay amara. Ha? Wan mare, kinompleto men tapno saan kami amarigatan. Dakkel at talaga tinaglakwan nyo anya, mare. Ha? Sakto langat, mare. Nasungbatan mo't laangan dagiti kararag mo, mare. Wan nga ron, mare. Manu atawan mat adinaw dawat ko dayto iti apo. Amangan mo't numalipatan na kon, tagdamot den kwartayo. Asensado kayon, mare. Ay nawaw. Sa anak akastan niya. Ayun, gayam. Pudno ka di tinadamag ko? Gatangin nyo ti baboy ni Nana Mercy? Wan, mare. Agpapaskan kayo? Wan, mare. Amumat gaya man. Isu kumakat ti umay ko ibagakin ka. Ah? Nadamag mo ka di bakit? Ti anya, lakay. Chimamba ano da Jinilin akanakam. Amukon da ita. Nakadamagan may. Kadagiti kalugaran tayo, Isumot ti pagsasaritaan da. Nagbunga maglaangan dagiti sakripisyo dang agasawa. Anya kumangay ti bibiyang ko dita. Eh, nawa. Apay ang napudot ti ulong kit ibagbagak lang may. No bimak nang da, kat bimak nang da. Anya kumaita, sa anak mo't nga piktado. Uncle, agpapasukin kami intun Sabado. Di ta balayaw? Wan, Uncle. Umay ka nito Talaga nga asinsado ti biyagyo ita. Sakto lang. Bilibak launay kan kakanakan. Dakkel ti nagbaliwan ti biyagyaw, sipod chimmambakaw. Nasyan laki dito na maraswa kada kami, Uncle. Nung nasaya at kin nagagit ka tao. Talaga mabindisunan ka. Dumagas kayo pa iti balay. Tagkapi tayo, Uncle. Ayun kayat ko dahi ta kanakan. Apay nga italang anagawid ka si ka Jumer. Di ba kasakitan da Jinilin kinulin? Ay nawaw, anya tinaramid mo jay. Nakikapiak lang. Na, awan mo't babain mo anya, tanapan kay jay. Sa anak amapan, no sa andak nga inayaban ni Ulin, anya. Awan babain mo amap-mapan ijay. No, apay ko mga agbay na kanakwada, kat awan mo tidakis nga arabidag bakit. Si kalayang mo tidakas kadakwada iti. Na, Anya nga iti rupa mo isarang mo ita.
ta nagprogreso mo tibiyag da. Ewan kayam, nagpapaskanda no sa badaw, kat imbitado ta, isama panta. Naimbag man, tanakaumay kayo, Nana Wilma. Ay katwan na, takaanak-akmat ti agpapaskan. Dakkel tinagbaliwan ti biyagdaan niya, Nana. Ay, sana masapul nga ibagam, tamakit-kitak mo. Ay nawaw, apay akas tamot ti panagsasauyo, Nana. Ibagbagak laeng mo. Kompormi mga may di bagbagam si Kamabay. Sana kabulsang, tapnosan ko ang makita nagprogreso ti biyagdan niya. Alawan na, Nana. Da kayon ti husto. Siya kon kayan ti bidot. Ay agtal na ka man nga may di ka sumanaw dita. Wen, Nana, agulima ka ko. Nay, adda kayo matgaya, Mari Mabel, Auntie Wilma. Agdiretso kayo iti kusina, tagkapi kayo pa'y. Sige lang, kanakan. Adda ka mo di dyan, te. Agmerienda kayo pa'y, ta saan pa'y analuto ti makan. Agawit kayo ka din, ante. Wan, tapnosan kami amarabyan. Ay, kat alaan nyo nga rin daytoy, ante, oh. Ay nawaw, anya tilinaon day taasupaw. Karne, ante. Nangisuputak, iti para kada kayo ka ni Uncle Jomar. Ay nawaw, sanun kanakan, nakababain mo't kada kayo. Da kayo kit di mo't, ante. Alaan nyo kit din. Para kada kayo at talaga daytoy, ante. Ha? Di kay madanagan, tapuro karni daytoy, ante. Saan atultulang? Ay, ang yaman ang unay kanakan. Isupay nga isang paumikin ni Uncle yung itinatang asidaan may. Makitam day tabakay, inikkan na kapay tika na kami ti karne. Wan nga rud lakay. Uray dakas ka kadakwa day day, kat nasaya at talat ta kadata. Amok day talakay. No daddo masiguro at tao, ang mga no ginuradakan. Ay, kasta unay tibain ko kadakwada itay lakay. Normal lang agbayin ka, tadakit nga ron ti basol mo. Ngamsapay la kuma, tabaliwa mong ti kasdeng ugalin. Wan lakay, saanan ang maulit pa'y. Agbaling ka na sayaat, saan lang akada ginilin ulin. O digit amin at tao, tadi mo amaw no anya ti masakbayan ditong galmaysa. Wan lakay. Libre laeng tagbalin ana sayaat bakay. Iso akanayon tayo kumaapilyan ti agbalin ana sayaat kadagiti kakabagyan tayo, kan iti sabali mo't lang at tao. Pobre daman, wenno baknang da, nawatam. Ay, nawaw! Saan aga po taadaan ka kat iruruman mo matan ti padam a tao? Baknang daman kan saan, pilyam lata kuma ti agbalin a naimbag kadakwada. Iti kasta, awan to ti pagsakitan tinakamdakan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Nangina kanumat ti sayute ita, Andrea bakit? Isumit lang ang tinangag ko iti radyo itay lakay. Sayang, sa kaysa pa lang ti bunga ti sayute amulat ah. Wen nga rod, ni Manong Ricky iso ti makatsamba ita atawin. Ay, huwag nga rin ah. Datao nga ibot nga ta. Kaano ba't nga ta, makatsamba.
Addan tumit siguro Kaano nga raw? Ay nawaw, jak amo ngam basta agmula talat na Umapalak ka nagitipada tayo agardinero. Uray si kamot idi. Natyamba am timayat a presyo tinatang. Ngam gaputa para magka. Inggastos mo ti kwarta kadagiti awan ka is-iskan na abanag. Abday ta ka man ako na akong bakit? Siyak manan ti stari nga di na oras. Ipalagip ko laang. Tano agsa sa uka. Kasla saan kamot at mamba idi. Alam ko rin, basol ko na dyan. Di mo ipalagip pa. Presyo lang mo ti sayo ti pagsarasaritaan ta. Agrupata ka na nang. Dasa pa ka man, Enrique, anak ka. Una ta ano ti trabaho nga agururay. Agabuno ak manan. Manan, Manuabulan betan tinapalabas. Sipon na udyan agabuno ak na lang. Sapay balito ti sayo ti ita. Mayat ti presyaw. mala, asikasum nga rod ang naimbag ta sayo ti amulang. Tapno makabayad kamutan iti utang mo. Way na nang. Italag manan na nakatsambaak ti mayat a presyaw. Iso nga iplanum ang naimbag ti bayad ti sayo tim anak ka. Una na. Sige, agrupata ka. Nakayumatan ti makamong agluto iti pangaldaman tayo. Itae manjay katunay. Lumaba siya, kriki nakaw. Ay nawaw, nakayumot gayam na itana na sabeth. Sa dinaw tinagapon yaw. Adalanapan ko inala, iti ayan ti kaanaka. Sa anak ko maamag na dito'y sayo ti ngam dito'y ngamin ti shortcut. Nabibiit ang makadano nak ijay balay no dito'y ti pagnaak. Saan matadakas no magnakailaang na na? Naimbag ko nam ata minulaam daytoy iti sayutay. Isuan na dalos a pagnaan. Basta lumabas lang nana. Si kaki dimot. Un ngamin madimot ano agaramit tapayla ang iti kalukuan. Dakes ti kasjay. Naawatan niyo, ti kayat ko asawan nana. Di ka madanagan. Tasaan ko apurasan ti bunga ti sayutay. Agpatuloy ang mga rudan tapno saan ka matakta. Adapay mo ti abunuam. Agasam man tayo binuras mo, Manong Ricky. Sakto lang minandraw ading ko. Mayat ti presyo ti sayo ti ita. Wal nga raw, ita lang manay. Mayat ti timing mo. Gakayo nga, kumusta mo ten ti sayo ti amulayaw? Adamat bunga na, manmanulaan. Tinapatigakit adda maburas. Adamat ka di basit Ngam saan nga umanay dahi diyang ibaknang may. Ay nawaw. Sika ti adda naman abumaknang. Ta ado ti bunga ti sayo ti amulam. Alanganan ba't lang nga mapasamak na ita? Ta ado ti utang ko iti supplier ko. At least makabayad ka lang iti utang mo. Anyat ara-aramidom si Kaminandro. Apay anak kailag kapaylaang dita. Awan mo tamok ka ramida kita, bakit? Ay nawaw, mapan mo burasan ti bunga ti sayo ti amula ta Mabalin nga tan. Mabalinen, uray basit laang, maipaw itlat na. Mayat ti presyo ti sayo ti itakot. Si kalatan ti mapan, bakit? Na, saan mabalin asyak ti ibaon mo? Tamakitang danak ita. Sige, siya akong ti mapan inton madamdama. Una, mapan ka mo, tapno adda kwartam. Kwartak nga ron, adda bayad ti burasag. Una, basta burasam, tapno saan asayang. Ay, ariglado bakit? Burasag inton madamdama. Mga anak labi Naimbaglangan, tada binuras ko iti sayot siyan ni Manong Ricky. Naimbaglang nga inayon ko iti sayot mi binuras ko. Di atan dun upat plastik no ko Oras mo magaya man ti bunga ti sayo ti yaw minandraw. Wan, ano sabit? Adda gayam ti upat plastik ijay. Ay, kwa, wan, nana. Uray agrugi lang agbunga ti mulam mi akat tada maurnong. Maya ngarud ano kasta. Adda maila kuyaw. Maya ti presyo ti sayo ti ita. Wan nga rod, nana. Ala, agpatuloy akmutan. Ay, mabit man lang, nana. Apay kaday. Adda ka din nangigyaw. Ay nawaw, anya kumangay. No, adda nangigyaw ngayon sawang ko itay Awam may. Ha?
Talagang tikayat ko ama-amuan na. Pasensya kayo, no nataktak kayo. Ay, agyaman ang Diyos ko. Na yung baglangan tatulang. Gumatangak man, Nana Sabet. Anyat umay mo gatangan. Adala ko yung maasin, Nana. Adda, mano akilaw. May sanaan, Nana. Mabit laang ta isupot ko nakaw. Ay, gayam. Adda magayam man bunga ti sayo ti abulayaw. Adda magsagay sa Nana. Apay ka di. Nalabsak ngamin nila kay mo ije waiting shed, idi na minsan. Kat adda upat a plastik a binuras na. Upat a plastik ko nam, Nana? Wine, apay ka day. Kasla ado ta upat a plastik Di ka pa'y agyaman, tada mailako yaw. Mayat ti presyo ti sayo ti itakat. Apay akasta tilang am anagawid, Ricky. Nanginalata mo ti sayuti Kasanubot nga may nanang. Ay nawaw, adda ka di parikaot. Manula nga plastik tinaburas ko ita. Hindi na palabas sa lawas, naksayan manay. Na mga nubasit mo tibunga na. Saan nanang? Sa palay ti atap kaw. Ha? Burburasan lakit day na iti lumablabas ti bunga ti mula kasayuti nanang. Ayunan niya. Ato ti magmag na iti sayot jam. Una, tayo mo ti dalan da. Shortcut ka raw. Asidag no iti sayot dyan ko ti pagnanda. Kasano nga ruten da ita? Agarami na kiti karatula nanang. Iparit ka ti magna iti sayot dyan ka. Ay naanak ko, ang mga noag sakit tinakamdakan ka. At damot karbangak. Kung may saan nga ija ti original adalan da. Pinalubusak lang ida. Tanas siya nakadakwada. Pagamnay, aglablabos na matay. Pasensya, ngam iparit ko pa'y laang ti magna iti sayot tiyan ko. Tawan meten maburas ko asayute, nood o naadak nga agburas. Agyaman naklaunay. Nukasta, awan gaya mo ti shortcut apag naan di taon. Ay magabigat yaw na nasabit. Kasta mo kang kari kay. Pasensya kayo nana. Nang iparit ko pa lang ti magna iti sayot dyan ka. Apay, ada ka din ng buras iti bunga ti sayute. Anda nga rod nana. Ay dawaw, asino mo nga ta? Baita ti Jakambaw. Ado kayo nga may namagmag na dito. Una yan no asino man day tangawanan ba eh? Burasin na matang ti bunga ti mula ti pada na ataaw. Nangilang amin ti sayo ti ita. Saan naturid da nana. Awang din ti shortcut apag naan. Panusan nga pa ilang na. Nusan kong aramidan ti kastaw. Ang mga numaibusmutan ti bunga ti sayo ti amulak. Agasam man day tamin andro. Uray la narabyan ka. Baso na di Ariki. Na, apay ani Ricky akalugaran tayo ti pabasulam ngay. Wala ta may parit ka no matan ti magna iti sayot tiyan na. Anya, Inaladan na matan ti dalan ko ma. At dapat naglawa karato la. apay ka naman. Diyak man mo ti dadya tao. Agbalan samat. Ay nawaw, grabe matagbala. Adda siguro na dagsan ang makagapo. Imbis nga ta pag-shortcut. Awana na. Na inaladan na nga ro. Di ano san tayo ti magna iti sigod adalan tayo. Makaparurod. Ni, apay nga apektado ka launay. Para dalan laang anaaladan. At napay matsabali apagnan. Adda gumurgurakan ka, anak ko. Apay kanuna na. Awan mo't dakas nga raramidag. Wan atain parit mo ang magnadag iti kalugaran tayo iti sayot yan mo. Na, imbagak mait na apay ngay naladag ti dalanda. Naglawa ti karato lang ay naramid ka. Di na makita. Jakman amo kadakwada. Lagi ti siguro agburburas iti sayutik na kitang agreklamo na nang. Narigat ti agsasao. Nang runa kat awan mo't nakita tayo. Mawatan da kumamot No saan ko nga ramidon ti kasjay. Anya ngay magtiburasag.
kasano pa yan dayta? Naaladan mo ti sayot siya ni Manong Ricky. Awanan inayon ko iti bunga ti sayuti mi binuras ko. Anda nararaminan nito, minandraw. Ha? Ay, makapakigtot ka man. Mingmingmingam samot ti bunga ti sayo ti amulak. Ay, kwa. Basbasak lang ti karatula. Inaladam mo't gaya man ti dalan may. Wala. Tapurasan damot ngaminan ti bunga ti sayo ti amulak. Di tala lumabas no lumabas da. Kastaya? Pasensya kayo na. No saan kumat ngamin nga raminan ti kasta. Talagang awanan maburas ka. Ay, anyangay nga raw. Ano san min ah? Nene. Sa dino ti papanam katrabi. Andalamapan ko kitain, bakit? Ijay. Itayan na tatang. Api ka di. Apeng ijay. Ni bakit mo't? Sa lubsodan nala amin ang. Di ka mabutang arumwal katrabiin. Awan kabutang ko no pagkwartahan ti saritaan, bakit? Anyat ko nam? Ay, kwa. Awan. Sige, agrobot akong tani, rabiin. Agsarita tantulangan iton madamdama. Pasyarat ti mulak asayutay na nang. Ay nawaw, anya nga'y taramidam, ijay katrabi imot tananak ka. Sa anak mo't lang nga makaturog. Anya, Tapno mabantayak ti mulak ang mga nodama nagburasan iti saan na amula dita. asino kumamot nga ay kat inaladam mo't ti dalanda. Ay nananang, saan akamutang nagitagtatakaw ti aladan niya. Mayat ti timing ko. Dadakkel ti bunga ti sayuti amula ni Manong Ricky. Kisayak manan, tay supay. Nangina ti sayuti itakay. Ulang tupay kay. Ha? At dagayam man na nagtatakaw. Isumot lagayam sa anak ang makaturog. Oh! Ano ko? Awanan kay tibayin. Murasam mo ti saan maamula. Nay, di naktanukan. Ha? Minandraw? Kasyanak kuma, kasyanak. Dungas ta! May sakamot gayam ka nagitagtatakaw iti sayo tay. Alay ko, kita amat ati naramid mo iti matak. Apay adinak sangwan si Kaminandro. Apayasan ka pa naturog kat rabiin, bakit? Kasano kuma ang makaturog da tao kat narabyan ka mat? Kan may sa, apay anak katalikod ka. Sangwan nakman. Umuna ka na maturog, bakit? Anya ti ilumlumang mo di taaya. Apay anak katalikod ka ang makisarsarita kanya. Kita akman, ha? Iba't anak, bakit? At na ilumlumang mo niya. Apay akas ka ti rupam. Naan ano ta rupam? Unay kan, bakit? Asino tinangdangran kan ka, Atidog na istorya, bakit? Ala, istorya am, tadungaga. Anyat ko namrike, dinanog mo ni Minandraw? Una nang, naranak ngamin ngagburbura si tibunga ti sayutay. Ay nawaw, apay mo't akinabil mo. Indaro mulat na kuman Lalpasan na nang, kinabil kon ti lukaw. Jaklem pagaraw pa ni Minandro dayjay. Nasipngat ngamin so basta dinanog ko latan. Pagbutang mo't siguro dayjay. Kasano no si Kati Idarum na. Di ibagak ka nakitak ngagtaktakaw. Isuntumot lang ti mapabainan luka. Anya, Adakin ko na day tananan. Adakin ko na no ipakamo na tinaramid na. Isumod lagayam ama di tinagam na. Hindi inaladak ti dalanda. Kamay samot gayam alinuloko ti aramid na. Anyat na pasamak iti mata nila kay Mau Andrea. Dinanog ni Ricky, nana. Ay nawaw. Apay, nagapada. Basol ni Minandro, Anya ti basol nila kay Mau. Isumit gayam ti may isang agtaktakaw iti bunga ti sayuti ni Ricky. Anya? Daytan ti bunga ti kalukwan na. Dinanog dako nga rod. Naimbag man ta saan da nga impabarangay. Awan mo't ibagbagan ni Kapitan, nana. O na yan. May samagayam nila kay mong agtatakaw. Agasem banday ta. Ay, makapaasar nga rod, nana. Gapo iti kalukwan da.
Awanan, saanan amabalin amagnatayo iti sayot yan ni Ricky? Di namatan kayat. Masapul ang magnatayaw iti sigod adalan tayaw. Basol dagita nga agtatakaw Saan mo ta na may katinangisit iti aglawlaw ti matakbakat? Ay kutgunggunam saanan ang maikat dayta? Nakababain bakit? Ay nawaw, itapay anagbain ka. Remembrance mo dayta. Takaw pa more. Naminsan lang mo. Oo, panagtakaw lang tatikas dyan yung naramid mo. Mangibabain ka mo. Talaga ka di amay paritan ti magnay dyan. Sana mabalay na makasarita ni Manong Rikay. Awanan anusan tayo ti magna iti adayo? Una yan ayat ti kastya mapaspasamak. Di ka agreklamo ta basol yun no apay akastoy ti mapaspasamak. Agtatakaw kay tumag ngamin. Ay, nawaw! Di mo pag-interesan ti mula ti padam a tao. Agagat kakikdimat tapno bindisyonan naka ti apo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.